Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, kami dari grup Nasyid Himmatul Fata pada kesempatan yang sangat berbahagia ini akan membawakan selawat kepada baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga dengan adanya pembacaan selawat seperti ini kita akan mendapatkan syafaat daripada baginda di yaumil qiyamah. Selamat menikmati. Ya Rasulullah, ya Nabi, laka syafa'ah wa hadha matlabi, antal murtaja yawma zihami, ishfa' lana ya khairal anami, ishfa' lana ya habibana, laka syafa'ah ya Rasulullah, ya Nabi, ya Nabi, ya Nabi, ya Nabi, ya Nabi, ya Nabi, ya Rasulullah, ya Nabi, ya Nabi, ya Nabi, ya Nabi, ya Nabi, ya Nabi, ya Rasulullah, ya Rasulullah, ya Nabi, laka syafa'ah wa hadha matlabi, antal murtaja yawma zihami, ishfa' lana ya khairal anami, ishfa' lana ya habibana, laka syafa'ah ya Rasulullah, ya Nabi, ya Nabi, ya Nabi, ya Nabi, ya Nabi, ya Nabi, ya Rasulullah, ya Nabi, ya Nabi, ya Nabi, ya Nabi, ya Nabi, ya Nabi, ya Rasulullah, ludna bika ya habibu, anta li khalqi ya tabibu, ishfa' lana ya habibana, laka syafa'ah ya Rasulullah, ludna bika ya habibu, anta li khalqi ya tabibu, ishfa' lana ya habibana, laka syafa'ah ya Rasulullah, ya Rasulullah, ya Nabi, laka syafa'ah wa hadha matlabi, antal murtaja yawma zihami, ishfa' lana ya khairal anami, ishfa' lana ya habibana, laka syafa'ah ya Rasulullah, ya Nabi, ya Nabi, ya Nabi, ya Nabi, ya Nabi, ya Nabi, ya Rasulullah, ya Nabi, ya Nabi, ya Nabi, ya Nabi, ya Nabi, ya Nabi, ya Rasulullah. Cukup sekian selawat daripada kami. Semoga Anda menikmati semuanya.